تماشاوانên hêja em di meha Nîsanê de ne, em di meha wîladeta Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam de yê û di derbarê vê yekê de jî xebatên Weqfa Vîndarê Pêxember bênavber bajar bi bajar berdewam dike. Ev Vîndarê Pêxember di çarşoveya fêmkirina Pêxember û tetbîqkirina sunneta wî de faaliyetên xwe bênavber berdewam dike. Mensûb û dildarên Weqfê di vê çarşoveyê de li Êlihê yanî li Batmanê gul belayê xelkê kir. ناوبرا 5 و 11 نیسان ده وک هفته فهمکردنا پیغمبر و تطبیقنا سنت آویت احیا و ادراک کرن. دوی چرچوبه ده یجی برنامه جور بجور تل دارخستن. دوی چرچوبه ده منصوب و دلدارن اویندارن پیغمبر لعله برنامه مانیدار ترتیب کرن. دسری ده رایدار و مسئولین وقفه گل بلاوی اسناف خلق اداروان نخوشخانهان و نخوشخانهان کرن. هروا گل بلاوی رفاقتوان نخوشان کرن. دو وقتا بلاو کرنا گلان ده اسنافان خلق اداروان نخوشخانهان و نخوشخانه گلک علاقین مزن نیشانین مسئول و منصوبین وقفه حداین. مالاوایین خو پیشکش وقفه اویندارن پیغمبر کرن. بریا بلاف کرنا گلان سروک داناسین و مدیایا اویندار پیغمبر فیضی آیدن بیان کندا و گل به مناسبت هفته مولد وانگلک برنامه ترتیب کرن و وها ifade کر. به ناوی فهم کرنا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و تطبیق کرنا سنت آوی گلک برنامه ترتیب کرن. ما ایرو گل بلاوی اسناف خو خلق خبرکارین صحت نخوشان و بلاوی رفاقتوان نخوشان کرن. اف 12 سال لعله برنامه مولود ترتیب کن. آیدن ده بردوامی بیان خود ifade کر. سالا چوین و ایسا جبر شوی برنامه خود میدان ترتیب نکرنن. لیالیدن و مستان وکرن در حق پیغمبر مده براند دالخاندن گل بلاف کرن. امی سال برنامه خود ناو شفا انسانیت وینا پیغمبر ترتیب کن. جبو اف شو جناب انسانیت را به ام دعا کن. خود مج همو نخوشیان آزاد بکه.